دما خوش ببینرین هجا ایران هی گلان 2024 روشان روشا پیشمی بویارو گشتن هری سرگو هری بالکش همین لسر آستا هرمی او هم جن لسر آستا جهان رو دانه مجوره پیشکش بکن ل وجه هر تم دست پکی چند سر نوچین لدیش بریاران نویا قدخه هفدیتنا بریبر آپوره لسی کانتونان گل داکتن قادان پارتیا الوطن آسوری را گاند کو به تبلیغ بجارتنی ببر لکانتون عفرین شعبای جیل لجنه هل بجارتنی هاتا آبا کرن لسر ریا حسه که قامش دو قضه که متسدار پیک خواد ده انجام ده 11 ولاتی بریندار بون لسرانسری جهانی انکتا اندک ساتی گشتنا دموکراسی هاتا کرن او لگوری انجام ترکیه دریزین داوی ده جه کرد ملی بینرین هجاف سر نوچین مبون اون هاجم برفره یا بلتنا خویا ساعت هفتان جواره پیش کش بکن و نوچامه یکم جهر تکیلداری هر ساگل یا لسر تجریدا لهمبری ریبر اپو کل امرالیت مشاندن پشتی داویه هری داویه لجنه دسیپلین یا دولتا ترکا داگر کر بریارا هفدیتنین بریبر اپو رجبو سیمه هدن پیکنه جی بریار درخواست هما لهمبری وی اکیم روشانا چالاکی لسر هر آستا هرمی پیکتن ایروژیم هم لسی کانتونان گلداکتان قادن او به چالاکین جور به جور تجریدا لامرالی شهر مزار کرن او گوتن حتی آزادی فیزیکا ریبر آپو و چالاکین خواه دوام بکن مجلس باجار تلرفت یا کانتونا شهبای جبو شرمزارکرنا تجرید لسر ریبرا بو مشکل دارخست. مشا لقادا زیتون دست بگیری لقادا بازار نافچه و گوهری میتینگه. د میتینګ ده لسر ناوی مجلس نافچه تلرفت رشید فتکو آخوی تجرید لسر ریبرا پو شرمزار کرد. به همان آرمانجه مالبات و زاروکین شهیدان ین کانتونا راقای مشکل دار خستن. مش جبر دبستانا کوکب از زاروکان دست بیکر لچارخاره نیم و گوهری میتینگه. لبر لسر ناوی زاروکین شهیدان داخویانی که داین. د داخویانی ده تجریدا لسر ریبرا پو جزاین دیسیپلینین در مروویل ده جوی هاتن برین هاتن شرمزار کرن. زاروکین شهیدان داوی ده تقاضی به مزنکرنا تکوشین برخوادان حتی به دستخستنا آزادی فیزیکی ریبرا پو کرن. لکانتونا دیرازور جی تفگار جوان شورشگر آسوریه مشکل دار خست. لور تفگر به داخویانی یک ذهنیت دولت ترکا انکار کرنا جواکان آلیدیج ریبرا پو شرمزار کرن. جوانان د داوی د دیار کرن کو شینین کانتون او جوانین وی د پیکانین آزادی فیزیکی ریبرا پو ده به اصرارن. لگرتگهین دولت ترک بن پیکرنین مافین مروان زخت او کریارین کیفیین لدیش گرتیان هر روشا کو درباز دبه زیدتر دبه بردفتی کمیسیونا گرتگان یا کمله حقوق ناسان آجبو آزادی او هاده زکی بین بیر گوت نها لترکیه گرتین سیاسی همو دبن هدفا بن پیکرنین مافین مروان حتی نها نزی 400 گرتین کو دوی بشر بین بردان به هنجتین کیفی اف مافیوان نای داین او ناین بردان. لگرتی گهن دولت ترک بن پیکرین مافی مروان زخت و گیارن کیفی ین لدیجی گرتیان her روز زیده dibin. Özellikle 30 yıllık politik siyasi mahpuslara ilişkin هفبردك كوميسيونا گرتيگهان او كوماله حقوق ناسان او جبو آزادي زكي بين بيرج آن فراخ ويوگود.
لهمبری گرتیین سیاسی به دست دادگری آستنگی یک دیدیانین. اف آستنگی جی بریا دسته چاودیریا اداری تیکرین کو د سال 2020 ده کت مریتی. جروجا کو قانون انفاس کتیه مریتی اوور و حتی نها سهو دو جاران هاتیه گوهرتن لی آرامی پیکنانیه. به گوهرتن کو د آدار 2020 ده هاتیه کرن ارکین برفره جری و برین گرتیگه هان را هاتیه دای. به وی ارکره کسین کو جزای وان قدیانه جی به بیانه این کیفی نایم بردان. حتی نها نیزی 400 گرتین کو دوی به شرط بینه بردان به هنجتان کیفی اف مافی وان نایم داین و نایم بردان. Yürürlüğe girdi. Bu AKP-MHP tarafından meclise getirilerek yönetmelik haline getirildi. Ben birani zaman ku pişmani legirtiyan te farz kirin wahani zaman. Divê mijarê de rêveberiya girtîgehê zextekê giran dike. Bi taybet li hemberî girtiyên ku 6 salan girtîne tê bikaranîn. Beyanên neşên ên ku di qanûn û destûra bingehîn a Tirkiyeyê cihê xwenîne weke mijara sûjdarkirinê têne bikaranîn û înfaza girtiyan têne talûkirin. Biryarên ku dide li dijî destûra bingehîne. Bizim bu tür hukuksuzluğa karşı çalışmalarımız olmuştu. Hevberdevke komisyona girtîgehan a OHD Zekî Bînbiranî ziman ku weke komelê têkildarî girtiyên ku berdana wan tê talûk kirin di nava karekê berfireh de ne wiha bidawî kir. Em şûbdarên vê mijarê ne. Li gorî belge û biryarên bigihêjine berdestê me em ê dest bi pêvajiya hiqûqî û îtirazê bidikin. Niha li Tirkiye girtiyên siyasî hemû dibin hedefa binpêkirina mafê mirovan. Bi taybetî mafên jiyan û tenduristiyê têne binpêkirin. Özellikle bu pişmanlık dayatması به پیشنگی انسیاتیفا آشتی یا جبو کردستان نامک جه کمیته پیشگیرتنا لی اشکنجه یا کنزه اروپای سیپیتی را هات بوشاندن جه بردفکین انسیاتیف پروفسور جیفری میلی تکیلداری مجاری آخوی اوگات ام دخوازن داوی لی تجرید کرنا بریس عبدالله اوجلان بی آنین کو او یک دبه سدما کریمینالیزه کرنا گلی کرد او کریاره که غوانه او لدجی مروواهیه. کۆمەکە پارلەمەنتەر ساندیکەوان و ئاکادمیسیانان بە پێشەنگتیا بریتانیا پیس ئین کوردستان ئانگۆ ئینسیاتیڤا ئاشتیە ji bo Kurdistanê ji bo naskirina rewşa Rêber Ocalan li Îmraliyê nameyek ji Komîteya Pêşîlîgirtina Lîşkence ya Konseya Ewropayê ra şand. Di nameyê de hat xwestin ku Spîtî Bilez heyeteke bişne Îmraliyê û rewşa Rêber Ocalan biraya giştî ra parve bike. Name ji serokê Spîtiyê ra Alan Mitchell ra bi sernavê bangeke lezgîn ku divê tavilê bi cîbê anîn hate şandin. Ji berdevkên kampanya Peace in Kurdistan, ji zanîngeha Cambridge Profesor Jeff Milley têkildarî mijarê axivî. Milley anî ziman ku Rêber Abdullah Öcalan xwedî roleke girîng e û wiha dewam kir. Em dixwazin dawî li tecrîdkirina Öcalan bianîn ku ev yek dibe sedema krîmînalîzekirina gelê Kurd û kiryareke hovan ne li dijî mirovahiyê ye. Di heman çarçoveyê de fîlozof û ramangerê navdar Îdgar Morîn derbarê têkuşina gelê Kurd û tevgera azadiya Kurdistanê de axivî. Îdgar Morîn diyar kir ku ew heyranê têkuşîna azadiyê ya gelê Kurd e û got têkuşîna azadiyê ya gelê Kurd dozeke mavdar e. Divê em ji bo gelê Kurd û rêberê wan Abdullah Öcalan tê bikuşin. Îdgar Morîn bal kişand li ser derbaskirina PKK di lîsteya terorê ya welatên Ewropayê de û ev nirxandin kir. Têgeha terorîst ji bo vegutina berxudana li dijî hêmaneke zordariyê her tim bi rengekî ne rast hatiye bikaranîn. Ev helwest xizmetê ji aştî ra nake. Divê şert û mercên civîneke navnetewayî ji bo başkirina rewşa rojhilata navîn ku di nav de gelê Kurd û Filîstînê jî heye bê pêkanîn. Lê em ji perspektîfeke wiha dûrin. Belivînerên hêja li ser rêya hesekî qamişta qezakiya metirsidar pêk hat di encamê de 11 welatî birîndar bûn. Di saetên piştî nîvro de li ser rêya hesekî qamişta qezayek pêk hat. Di qezeya ku Foxek û barhilgirek bi hev ketin de 11 welatî birîndar bûn. Welatiyên li cihê qezayê Komboyên birîndar rakirin nexweşxane El Reca ya bajarê Hesekê. Li gorî agahiyên bijîşkan nexweşxaneyê bi nûçeganên me re parvekirîn rewşa birîndaran baş e. Ev demeke li ser rêya navbera Qamişta Hesekê de qeza pêktin. Nûçeganê me Mihemed Badilê jî li nava nexweşxaneyê rewşa birîndaran radigîne.
بنرن هجا اف بريندارن قضايا كو ايرود نافرا باجاري حسكي وقامشلو دتشي ببوكو دما عربيه ك 11 نفرتي دبون بري خود دا باجاري قامشلو هما جد سبيكا باجاري حسكي اف عربه قضا چکر ده انجام عربه کی ده کو 11 نفرتي ده 11 کس بریندار ببون اف جی بریندارن وی قضاینه کو نخوشخانه الرجاء یا حسكي تي درمان کرین سلامت به ليش ترازي بتصاغ چاو اف قضا چی بو قزا ام دچون قامش لي ساريجك سكيلا قريبو ام نيزيكي دام نيزيكي يبون دجي دفتلي ريكش لما قرت ام جبر رفيان شو بيسيم رفيان او ريكش قرت عن هاي الرتا ريكش كامل قرت قبل قلبي تشفير اشفير ما اشفير چند کس تربون يازده كسب مرابون لكدري واف ابو حجر اف دسبيكا باجاري حسكي بيشتي دوارا صباغ بشغله بيس شاس بدري سلامت باما صاغ ساعات خوش بلبینرین هجا دما هالبجارتنا شاردارین کو و سه گلان پیک ورا جی تنج بوی سه هفته مایه پارتیا الوطن آسوری راگاند کو و تبلی هالبجارتنه ببه پارتیا برنامه خویا جبو هالبجارتنه با آوا که برفره او زرال به رای گشتی را پار وکر لکانتونا عفین شهبای جی لجنه هالبجارتنه هاتا واکرن. بيان للرأي العام الأخوة المواطنون سكرتيري گشتي بارتي الوطن السوري صابت الجوهر اشکره کر کو و بجداری هلبجارتنا شارداریان ببه. اندامن پارتی الوطن السوری لپارکا 4 نیسان احسکه جبو بجدار بونا خویا ده هلبجارتنی ده کون بود. لور به داخویانه که هاترا گهاندن کو و بجداری هلبجارتنی شاردارین هریما باکر و شلات سوریه ین ده سه گلانه ده ببن. سکرتر گشتی پارتی ثابت الجوهر داخویانی ده اوگود. وک پارتیا الوطن السوری ام بوی که باورن کو دوی شینین هر هرمه کار و بارن جیان خواه لگوری برجوانی خواه بپارزن. کار و بشتاربون جرونشتن و بشتار نبونی باشتره. ام بگوهارتنا راستقیم باورن کو پیوستی آمه پیهیه. الجوهر آنی زمان کو او دخازن بر پرسیاریا هریمین خراکن و جبو وی که راگهان وی بجداری هلبجارتنا شارداریا ببن. لگوری داخویانی چند شخالین برنامه پارتی یا جبو هلبجارتنی وهایه. خدمت شارداریان پیشکش تواهی ولاتیان بی جدابون آن درخستن بیکرن. پیدا کرنا جنراتورین الکتریکی جشینیان ره کدبن چافداری و ریوبریا شارداری دبن. چاره سرین لزگین جپرسکریکا چوپیر وره پیدا کرن زیده کرنا قادم بدار و بر. حیسان کرنا خباتین ولاتیان آوا کرنا چندکی حساب پرسینی و برپرسیاری دناوا شارداریان ده. لالیه کدین لیجنین هلبجارتنان این کانتونان دست با آواکرنا کمیتین هلبجارتنان این باجار و باجاروکان کریه. به ویه که مجلس ها دموکراتیکا گلان لیجنه هلبجارتن آ کانتون عفری شهبای آواکر. لیجنه هلبجارتن جهشت اندامان پیکتی. هر وها لهر هفت کانتونین هرما با کروشلات سوریه لیجنه هلبجارتنان هاتن آواکرن. آواکرنا لیجنه هلبجارتنه ده چرچوبه آمده کارین هلبجارتن شاردارین هریما باکو روشلات سوریه ده پیک هات. بلی بینرین هجا ده سه گلان ده و هلبجارتنین شارداریان گشتیل سر استا هریما باکور او روشلات سوریه بگودن کدن لحفت کانتون هریمی وره لدار خستن ایدیم اتفاقتین راگهاندن لالیه که پارتیان کوی بجداری هلبجارتنین شارداریان ببن یا کوی کهدی دی زلال تبن لی ده وی دما در بازبوی ده دو ریک خستنین که هر زیده دجبو هلبجارتنی خواه با آوائی که اکتیف آمده دیکن او درکتنه پیجی یک جوان کنگراستار او یا دوام جی کمبونا جنان از زنوبیا یکو بریا هلبجارتن پیک وره نامزدین خوین ددن دیار کردن و اب نامزد جی بریا پیش هلبجارتنان جالی جنان و تنه دست نشان کردن هر ده همان چارچوبه ده هم کمبونا جنان یا زنوبی لکانتون لچار کانتونان حتی نها به قاسی 49 نامزدین خواه دیار کریه بریا هلبجارتنین کو پیش هلبجارتنین کو د جالیه اندام کمبونه و هی اولالیه کردن جی لسی کانتونان حتی نها به پیش هلبجارتنین کو کنگرا ستار پیک آنیه لحرمه بقاسی 74 نامزدین خواه دست نشان کرنه دیار کرنه ها او نامزدین داویه نه
هنا جي پیش البجارتنین کنگراستار و صبح ین و پیاده ل حسکی و لحرمی پیکورن ل هشت دوران و پیکورن و به آوایجیم هم کنگراستار و هم جی کمبونا جنان یا زنوب یا دادن دیار کردن که اوج هالبجارتنا شار داریان را آماده نه. لحفت کانتونên herêma Bakur û Şilatê Sûriyê amadekariyên dawî yên ji bo hilbijartina şaredariya pêk tên. Partî, tevger û rêxistinên beşdarê hilbijartinê dibin wê ji bo 121 şaredariyan bikevin pêşbaziyê. Ya tê xuya kirin kongrastar û kombûna jinan a Zenûbiya xwe bawayeke herî baş heta niha ji bo vê hilbijartinê amade kiriye. Kongrastar tevî bajarên mezin, bajar û bajarûkan li heftê û çar cihan namzeta xwe ya şaredariyê diyar kiriye. Ev namzet wê ji bo pêş hilbijartinên li herêmê biriya demokrasî pêk tîne hatin hilbijartin. Ev namzet jî li sê kantonên Cizîr, Firat û Afrîn şehbayê hatine hilbijartin. Hîna pêş hilbijartinên li herêmê yên kongrastar û peyedê wê sibe li heşt deveran pêk were. Hilbijartina yekem li Hesekê di 24 Nîsanê de jaliye kongrastar ve pêk hatibû. Du jî li neh bajarokên kantona Cizîrê hilbijartin pêkanî bû. Nihan li çar kantonan Reqa, Tebqa, Dêrezor û Minbicê kombûna jinan a Zenûbiya çil û neh namzetên xwe hevserokatiya şaredariyê diyar kiriye. Li gorî serjimêriya dehê Sibatê a li herêma Bakur û Şilatê Sûriyê 5.912.342 welatî li heft kantonên herêmê hene. Ji van jî mafê 2.686.339 kesî yê bikaranîna dengan heye. Serjimêriya nû ya Rêveberiya Xweser barmanca zelalkirina hejmara şêniyên ku dê biçin ser sindoqan dabû destpêkirin hîna jî dewam dike. بالهر لگوری هفپیمالا جواکی یا حریم باکور و روشتات سوریه و دستیا شارداریان جی به یکیتیا شارداریا کانتونا جزیره جبون قاشکرنا گوهرتن نو د سیستما یکیتیا شارداریان ده جوینه اقتدار خواست ده جوینه ده شارداریا کانتونا جزیره ده اندام خوشی خلات کرد. شارداریا کانتونا جزیره جوینک جی شاردارین هرمیره لدار خست. دی جوینی ده هفسروکن شارداریان اندامین تیمین آگرکوژه، ریوبرین مدریان و شرکتان تبلی جوینی بون. ریوبریا خسر آ دموکراتیک یا هرمین باکور روشلات سوریه هفپیمانا جواکی اشکره کر. لگوری هفپیمانه و دسته شارداریان ببه یکیتیا شارداریان. نها جی اف پیش هزبجارتنین کل هرمی تین کرن یک جی آمدکاریا ویه. تجوینی ده ربشا سیاسی ربشا ریخستنی دناو ده گوهرتن و گوهرتنین دی سیستم ایکیتیا شارداریان ربشا موسم آوای پالاسنا و هاتن نیقاش کرن. هر وها مادین زاگونا شارداریان آکو مجلسا گلان آ دموکراتیک لسر اریکر هاتن خوندن. پشتی خوندن وان مادیان بشتران نیرین و پیشنیارین خودان. لبلديات المقاطعة وعدد كافي من أعضاء مجالس البلديات وناطقة مجلس المرأة ومستشارية المقاطعات وناطقي أكاديميات البلديات. هفسروک دسته شارداریان یا کانتونا جزیره سلیمان عرب جمر آخوی بحثا آرمانجا جوینی کرد. او ناجی و کاروباری خواه گوری قانون بلدیه و پیمان جواکی و خواه رخصتن بکیه. اجبوی خاطر کو والایک نوارا سیستما کبن و یا کونها امبر پیودچن چه نبی اف مجارن رخصتنی و گریدان رخصتنی و هنا ما لویدری گفتگو کرن و ما نقاش کرد. سلیمان عرب خالی نود سیستم ایکیتیا شارداریان ده آنی زمان. مجارکی گله کی گرینگه کو امبر سیستم کی دموکراتیک بهرن قال راست و هفسروکی بلدیه مجلس بلدیه و هل بجیره اف مجلس و سیستم شارداریه و خسریه خویا مالی یا اداری یا گشتی و هبه دروی مجلس تنفیزی دروی مجلس گلان و اف سیستم کی گله کی گرینگه کو ام کارن بجن ریوبریا خسر بر دموکراسی کی هین خورتر و چه شارداریان هی و خسریه خوب اصلا که هین بلندتر.
Di dawiyê de şaredariya kantona Cizîrê de xebatkarên xwe yên ku li ser karên xwe keda zêde dane xelat kirin. Çetên Daişê ku hin hês dixwazin ji nû ve zindî bikin ji destpêka salê ve 177 caran êrişê herêmê kiriye piştî gefên Daişê li herêmên Iraq û Sûriyê êrişên şanên çeteyên Daişê jî her ku diçe zêdetir dibe bi taybetî şaneyên Daişê li parêzgehên diyala deşta Ambar, Hedîs û Qayîm xwe yên bi taybet Iraqê xwe birêxistin dike li alêkedin jî li ser xeta sinûrê Iraq û Sûriyeyê jî liv û tevgera çeteyên Daişê pir zêde bûye. Li herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê çeteyên Daişê di nava hewildana xwe ji nû ve rêxistinkirinê de ye. Pêre jî xeteriya li ser herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê zêde dibe. Ji bo ji nû ve xwe birêxistin bikin, liv û tevgera wan zêde bûye. Li gorî çavkaniyên ewlehî û saziyên herêmê bi desteka hin hêzên derve hewil tê dayîn Daîş ji nû ve were zindî kirin. Tê gotin ji sînorê Iraqê Sûriyê heta herêmên ji aliyê dewleta Tirk ve hatine dagirkirin, planên bi vî rengî hatine meşandin. Li bir disiyê çileya 2024 û Nîsana 2024 berdevkê Daişê Ebu Huseyfê Ensarî bank li şaneyên veşartî kir ku ji bo êrişan bikevin nava tevgerê. Piştî gefên Daişê li herêmên Iraq û Sûriyê êrişên şaneyan zêde bûne. Li gorî agahiyên ku çavkaniyên pê bawer ên ewlekariya hatiye wergirtin, şîniyên Daişê li parêzgeha diyala deşta Ambar, Hedîsa û Qayîm xwe birêxistin dikin. Bi taybetî jî li ser xeta sînor a Iraqê û Sûriyê bi avayekî çalak tevdigerin. Çete li van dera komên çêkirina teqemeniyan komên xwekuş û komên çêkdar amade dikin. Plan dikin li hember girtîgehên ku çeteyên Daişê tê de ne û kampa holî bikarbînin. Çete li deverên Reqa û Dîrazorê yên dibin kontrola hikûmeta Şamiyê de ne, şîniyên veşartî ava kirine û xwe wekî şivan nîşan didin. Çeteyan li van heraman li dijî hêzên hikûmeta Şamê û hêzên nêzî Îranê gelek êriş pêkanîne. Li van deveran gelek cebilxane jî desteserkirine. Li gorî çavkaniyan dewleta Tirka dagirker jî li herêmên dagirkirî û gundewarên Helebê çeteyên Daişê xistine nava liv û tevgerê. Bi vê yekê hatiye plankirin ku çetewekî şîniyên veşartî li herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê bêne bicihkirin. Li gorî daneyên ji hêzên ewlekariya hatiye wergirtin ji yekê çileya 2024 heta 3 Nîsana 2024 çeteyên Daişê 177 caran êrişî herêmê kiriye. Ji destpêka salê heta 5 Gulanê di êrişên çeteyan de li herêmên hikûmeta Şamê 37 welatî 301 leşkerên hikûmeta Şamê hatine kuştin. Li hemberî êriş û planên çeteyên Daişê hêzên Qesedê, YPG û hêzên Asayişê ji yekê çileya 2024 heta 3 Nîsana 2024 31 operasyon li dar xistin. Di encamê de 117 çete hatin girtin, 10 çete hatin kuştin û gelek cebilxane hatin desteserkirin. Di hefteyên pêşme wê Dadgeha Federalya Iraqê ji bo sê giliyên têkildarî malbata barzanî û pedekê kom bibe, bi kombonê de jî wê serokê Demborê yê Başûrê Kurdistanê, Nêçîrvan Barzanî û serokê hikûmeta Demborê Mesrûr Barzanî jî werin darizandin. Ev darizandin jî di demekê de ye tê ku hilbijartinên Parlamentoya Başûrê Kurdistanê jî di rojevê de ye. Dadgeha Federala Iraqê re gihand ku êt hefteya bêdest sê giliyên têkildarî malbata Barzanî û pedekê werin nîqaş kirin. Dadgehê re gihand ku giliya yekem ya ji aliyê Wezîra Koç û Koçberana Iraqê Îvan Fayq ve hatiye kirin wê di rojevê de be. Îvan Fayq li dijî serokê Dombereyê Başûrê Nîçîrvan Berezanî, serokê hikûmeta Domberê Mesrûr Barzanî û wezîrê karî hundirgilî tomar kiriye. Giliya duyem jî ji aliyê parêzer berhemre û ve hatiye kirin. Ev gilî jî li dijî serokê Parlamentoya Başûrê Kurdistanê hatî kirin. Di giliyê de daxwaza betalkirina guhertina yasayê ya li dijî jinan tê kirin. Giliya CMJ ji aliyê rêveberê giştiyê dişteroya Slêmaniyê Wehab Mecîd Baqîbel dijî Parlamentoya Başûrê Kurdistanê hatiye kirin. Wehab di giliyê xwe de daxwaz kiriye hemû biryarên ku ji aliyê dadgehên Hewlêrê ve derbarî wî de hatine dayîn bên betal kirin.
هیجای گوتنیه که افدارزان نامبالباتا برزانی و پدکی دمکی ده که هلبجارتنین پارلمنتویا باشوری کردستانی جی دروجه ده. ده دادگاه فدرالی عراقی را گهاند که والگوری فرمانه که دولتی بریاره اریکرنا لیسته نامزتان با هلبجارتنی راوستاندیه. قوائم المرشحين جخو پشتیوی بردافکا کمیسیونا بلند آسر بخواه هلبجارتنین عراقی جی بریاره سکناندنا کاروبارین هلبجارتنی دانه. بردفکیانه سعید احمد پیره دی جوینه که چاپمنیه ده تکرداری هلبجارتنی آخوی و گود. پاش خستنا هلبجارتنان و استاتویا باش شوری کردستانی لواز بگه. دوی واریده دوی دادگاه فدرال بالداری روشا حریمه اولی چونین دارایی بخوینه. جخوا اشکره تنی پدکی نخوازه هلبجارتن بیلدار خسته. جبلیوی حمو آلین دن لگل هلبجارتنینه. بله همبری همو ظلم رژیم ایرانی دشرت و مرجین هری زحمت ده لگرتیگه لبرخودان. کامگر هر وها المحولم حیدریان وکیلی او اسلامیان 5 شورشگرین آزادی او ریا سرکفتنی 13 سال دسر داروکرنا و شورشگران را درباز دبه. موماکو وان بیخستی حتی نهاجی بویا چرا یک جبو ریا تیکو شر او خبتکارین کرد. اثباتا وی که جی شورشا جن جیان آزادیه. جزای داروکرنه یک جزای هری کهون ایدیرو کمرواهیه. واتها داروکرنه دی واتها کشتنا کسک جبر سوچک مزن. جدما شاه حتی خمینی ایران بویا چالکداری یا سیستما داروکرن و تروره. نهان لجیهان دماکو پیوا داروکرن تیگوتن در ریزا یکم ده ایران لبیر و فکر مروفان ده جهد گره. رژیم ایرانی جی یک جوان حکمرانیین لسر سیستما دیکتاتوریا دستلات دا خود. پشتی هر سه شورشین گلان این ایرانی دمک بو روشلات کردستان و گلین آزادی خواست لبندا تفگرک سیاسی و شورشگر بون. حیوبه دمه گوجنو و دبن فکر و فلسفه ریبر آب بوده دست به خباتا فکری و چالکی هات کرن. تیریج روژه گهشت ناواگوند و باجرین روشلات کردستان جی. پشتی دامزراندنا پارتیا جیانا آزاد آ کردستان پژاکه و پیشکتنا شورشا جواکه لروشلات کردستان به سادان جوانین کرد تبلی ناوا رفینگری لابون. لناوا باجران در خستنین سیاسی و سویجی پیشکت. دبران بری ویده رژیم ایرانی دست به پیلا گرتن و قتل کردن جوانین کرد کرد. لی جوانین کرد ده شورشا تکوشینا خوده و یکی پشراس کرد کو لجمان به جان فدا کردن جیان دست پیدا که و به دارو کردن جی سری کردان بلند به و شوق داده. رژیم ایرانی 44 سال تمن خوده دارو کردن وکی امراض که بیدن کردن و چافتر ساندن دجی خلق روشلات کردستان شورشگر و چالکوانان بکارتینه. جوانه جی شرین المهولی، فرزاد کمانگر، حسین غرزی و رامان حسین پناهی و گلک حسین دن پارا خوشوه که گرتن. در روزک وکه ایرو ده بربانگا نه گلانا 2010 ده 4 تکوشر و شورشگرین گلی کرد لگل شورشگرک ایرانی لگرتیگاه ایوین آ تهرانی جالی رژیم ایرانی و به هنجتا کو اندامین پژاکینه هاتن بدار بکرن. 13 سال ده سردار وکرن آوان شورشگران را درباز دبه. موما کوان پیخست حتی نهاجی بویا چرایک جبوریا تکوشر و خباتکارین کرد. اثباتا ویجی شورشا جن جیان آزادیه. هر یک جوان شورشگران خودی خبات و تکوشینک سیاسی، نتوی، سویلی و مروی بون. جبروی اکیجی ترس خسته بون دل دولتا ایرانی. گر قالا دموکراسی ورکرن گلک ولاتین کود ریزین یکیم دوام سیم ده دبکو ناوی وان نه انزانین لی به آلین دموکراسی ده گلک ولاتین کو لی دیکتاتوری هیا لی سیستمی که رژیم دسپوت یا دستلاتدار هیا اف یک جه آلی گلک کسان و جی پر جنیز و تندیتن کو یک جوان جی دولت ترکیه شو خد دنوچین من دسپی که دشی چاو هم تجرید از امرای و هم جی زختن سرگرتگان ما بو بینرین هجارا پار وکر هری داویه جی و جاری اندکسات گشتنا دموکراسی یا سال 2024 جی اشکره بو کو افولات دموکراسی لی پیکتین پنجوسی ولات هاتنه ریسکرین دولت ترکیه شو لگل بن پیکرنین کل نوا ترکیه سر ولاتین خو ین باکوری کورسان پیکتین ده
ريزا خوا جي خوا ريزا چلو هفتان ده انگوان بجن پشتی دولت ترکیه تنه 6 ولات مانه ده اصلا که به وی آوایده هر وها ده اندکس ده مترسیال سر وی اتمسفریا بی دموکراسی جیم هاتیه سکناندن. انجامین ای سالین اندکسا تیگشتنا دموکراسیا کو تیگشتنا دموکراسیا لپینجو سی ولاتان دناو ده ترکیه جدنرخینه برای گشتیره هاته پاروکرن. دوی آنکتی ده ترکیه دناو ولاتین کو هری زیده کیماسیا دموکراسی لیه هیا ده جی گرد. مروان چقاس گرینگی ده جداهیا دموکراسیه و چقاسی ولاتی خود دموکراتیک ده حسیبینه نشان ده. پرسا کو لترکیه جی بشتران هات کرن اف بو. جبو و چقاسی گرینگه کو ولاتی و دموکراتیک به. و لگور و ولاتی و چقاس دموکراتیکه. تنه 4 ولات جی ترکیه زیدتر پام بدست خستنه. دریسین داوینین لیسته ده یونانستان به 51 پوانان، ونزوئلا و مجارستان هر یک به 50 پوانان، اوکراین جی به 48 پوانان جی گرتن. ولاتین که فرق آوان هری بچوک هبو، اسرائیل و سوئیسرا هر یک به 11 پوانان بون. پشتی وان ولاتان هندستان، تایوان، نروژ، ویتنام، سنگاپور، عربستان سعودی هر یک به 12 پوانان هاتن. جسدی چلی بشتران دیار کرن کو ولاتی وان به تیرا خو نه دموکراتیکه، جسدی چلی یک جگوتیه کو بقاسی کو پیویس به دموکراتیکه، جسدی 13 جگوتیه پر دموکراتیکه. هر وحال ترکی جهر 5 کسین کو آنکت هاتیه کرن سی جوان دیار کرنه کو لولاتی وان دموکراسی تیرا خو تنه. به ویژه ترکیه دناو 53 ولاتان ده بو 47 مین. ولاتین لپش ترکیه، ایران، اندونزیا، مجارستان، یونانستان پر او ونزوئلا بون. ولاتین روشلاتا دور دریزا چارمین آلیسته ایده بون. ولاتین لکوریا باشور دنا وان ده بون که دفکرن که ولاتی وان دموکراتیکه. اندکسا تیگیشتنا دموکراسی که هر سال جعالی وقفه و هفبندی دموکراسیان اکوپن ها گوته و شاندن ده انجام هفپیوین سازین لیکولینه یا لگل لاتانا ده بقاسی 63,000 کسی جی 53 ولاتان تناوبرا 20 سبات و 15 نیسان ای سال ده هاتی آماده کرن. هفپیمانا دموکراسیان ده سال 2017 ده جالی سکرتری گشتی بری ناتوی آندرس فوگ راسموسن و هات دامزراندن. بلیم درباز روشال ناوا شریدا غزه ببین ارتشا اسرائیل هم بجش شریدا غزه با اوه که گشتی دایه پیشیا خود 215 روشن شری اسرائیل و حماس ده جمرا کسین کو هاتنه کشتن 35,000 در باز کر نتوین یک بوی جراغاند کو جبر ایریشن اسرائیلی ین لسر رفاه یا لباشور شریدا غزه 8,000 کس جه باشار درکتنه هر وها سرو که دولت یکبین آمریکای جو بایدن راگاند کو بمبین کو جالی آمریکای و جه اسرائیل رد هات نشاندن شاندنا و نها راوستان دیم جبو کشتنا سیویلین فلسطینی تینه بکارانی. لشريد غزة بيلانشو بندهيان گراند به. وزارت تندرستی حماس در روزا 215 انده بيلانشو داویه بندهيان پروگر. لگوری داخویانی وزارت دناوا 24 ساعت داویه ده هری کم 6 کسان جیان خوش دزدانه. وزارت راگهاند کو جه هفته جوتمه و وربه دیریشن اسرائیل ین لغزای ده هجمارا مریان گهشتی 34,904 کسان و هر وها 78,514 کجی بریندار بونه. نتوین یک بوی راگهاند گوجبری ریشن اسرائیل ین سر رفاه یا لباشور شرید غزه 8,000 کس جی جباجر درکتن. آژانس آلیکاریا پناورین فلسطینی یا نتوین یک بوی بانگا اگر بستک لزگین کرو گود. جبو بده هزاران فلسطینیین که گلک جاران نچار مانه برون بدل آوه اکی گرانه. تو در نب اولهیه. نتوین یک بوی و کومینالی کاریا مروواهی هشیاریه ددن که اگر اسرائیل به تمامی جالی بجاهی و ایریشی باجر بکه دی فلاکت چه ببه. ارتشا اسرائیل را گهاند که فرماندار هیزن دریایی یعنی حماس دو بمب باران گازه ده هاتیه کشتن. ارتشا اسرائیل دو بداخوینه که را گهاند که فرماندار هیزن هوایی حماس لغزای ده انجام ایریش هوایی ده هاتیه کشتن. بردف که ارتشا اسرائیل آفجی آتری کد ده اپراسیون هفپار ارتشا اسرائیل و سرویس اولکاریا گشتی ده بالفرک هیزن اولهی
فرماندار هیزن دریایی ین حماسه ین لغزای احمد علی کرانمانج. آدری آنی زمان کو احمد علی ده هفته این داویه ده تشویق ایریشن تروریستی ین ندیجی هیزن ارتشا اسرائیل ین کو لناون دا شریدا غزای تفدگریان دکر. هر وها اندام برویا سیاسی یا تفگر حماسه عزت الرشک دیار کر کو سروکوازیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هول ده به هنجه تانج دانوستاندنان دور دکه و گود. اسرائیل جبو لحفکرن نجدیه. جبو داگرکرنا باجار رفاه و دریه سنور دانوستاندنان وک هنجه که بکارتینه. رشکانی زمان کو حماس دوار قبول کرنا پیشنیار نابین کارانده گریدای هلوستین خواه. لالیه دن سروک آمریکای جو بایدن راگهاند کو بومبین کو جالی آمریکای و جه اسرائیل راحتن شاندن و شاندن وان راوستاندیه جبو کشتنا سویلین فلسطین تیم بکارانی. بایدن دیار کر کو اگر سروک وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو فرمان بده هیزن خواه کو رفاه داگر بکن او شاندنا چکان جبو اسرائیل راوستینه. بلج شريدة غزة ينبري خبدن روش النافا أوكرانيا جبركو لأوكرانيا جير روش نجيا لشريدة غزة دورم أوكرانيا بشش بالافران إيريشي روسيا كر أود أنجام برسفدانا هزين روسيا ده هات إيدا كرن كو أف بالافر هموج عالية وان وهاتنا بيكر كرن بطيبتيم بالافرين هاتنا خصن كو يك جوان لكروسوندور روسيا سر بارزونگه كا بترول كاتي أو أف يك بو سدما شواتي هر وها بارلمانتويا اوکراین جی پیشنما قانون که کو دستور ده گرتیان کو ببن لشکر جبو ولات شر بکن قبول کریا لعالیه که دنیا کتیا اوروپای جی 3 میلیارد اورو مال روسان ین کو جمدان دبوند بانک خودم و رادستی اوکراینی بکه. د داخویانی که جعالی ریوبریا کریزه یا لحرما کراسنودار روسیای و هات داینده هادیار کرن که د ارشا هوایی یا اوکراینای ده لحرم د پارزونگه که پترول ده شوا درکت و گلک تانگین پترولش زرار دیتن. لگوری داخویانی ریوبریا کریزه یا لسر تلگرامه بقاسی 6 بالافرین به مروف هاتن امها کرن. پارچه این بالافران نزی گنده یوروفکا لسر پارزونگه ها پترول کت بوسده شواته. ریوبریا روسیه آگاهی این کد شواته ده چند تانک خراب بونه پاروکر. اوکراینا به درخستان قانون جربجور هول ده جبا پرسکریکا کمبونا لشک لعنیه چارەسەریه که ببینه. بریا ویجه لولات تمام لشکریا مجبوری ها داخستن. او جبو میرن جبو لشکریا نچاری قید کرن آوان ها تحسان کرن. اوکراینا خواه آماده دیگه که گرتین زیندانان دشار لدیجی روسیه ده سفربر بکه. سوژن کشتن و دستریجیه ده نکوین چارچوبه به سپانه. پارلمانتوی اوکراینای پیشنما قانونک که دستور ده هنگرتیان لشکریه بکن قبول کرد. بازرگان نارکوتیکه کسین جبر سوژن گندلی گرتینه پارلمانترین بره وزیر وظیفه‌دارن پای بلند این دولته و ین کوج سوژن اولکاریا نتوای تن محکوم کرن ده نکاربن بدلخوازی لشکریه بکن. ده چند مهن پیشین این شرده روسیه به 1000 انگرتی سفربر کرد که پشتی خدمت لشکری بینه بردان. او یک بوسدم که هن سوجدارن پشتی کو خدمت خواه یا لشکری قداندن تاوان تندی دوباره بکن. لگوری قانون نو یا که ده لأوکراینای بکوه مریته گرتی گر جزای نوان 3 سال در باس نبه ده کاربن به دلخوازی جبو لشکری ببن. ده دما ارشا روسیه یا لسر اوکراینای ده سال 2022 ده 210 میلیارد اورو مالین بانکا ناوندی یا موسکو ده ناوا یکتیا اوروپای ده هاتنه جمع داندن. ده سری ده لدپویا یورو کلیر آل بلژیکایه. ده جوینا کل بروکسل هات لدارخستن ده بالیوزن ولاتن اندامن یکتیا اوروپای الهف کرن که ده هاتا سامان دولت روسی یا جمد کری جبو الیکاریا اوکراینای بکار بینن. اف پیمان ده ری بده اوکراینای که بری مهن هاوینه نزدیکی 3 میلیارد اورو ور بگره.
کاری دستان یک جه خبات هنریه کو به واته او به طایبت ده هر خباتی که وان دجی پیامک دیدن او او یک ده هنرا کچا جوان یا کوبانی الهام احمد دجی کو جه زاروکاتی آخوا بالا و دکشین او حول ده وی که پیش بخنه درکتیه هولی نچگانا ما هیودار حرانی او حوالا ما قمروان سیدار سادون جی چون گل الهام او خواستن سرا کاری بزانبن کو گلو الهام کاری خواهج کدری دیگره او خباتا ویش جی نیز و شپاندنه جزاروکتیه و کاری افراندنا آمور و خیسکرنا وینیان دمیجی خدا هلگرتیه اف خباطا بحسكرن يا إلهام أحمد دما كمروف درباسي ناوندا إلهام يا كاردبا قلق تابلو ونرن بهستاتيه هاتيه تشيكرن بالا مروف دكشينه إلهام آبيستو سي سالي بأفريناريا خواه بشداري حيث بيشنگهين لسر أصلا كانتونا فراتي ويه استجي ايفا كاري من مجبري چكاني خادم جي حز دكر اما بو 3 سالنا جي خوا وقفه دادگرم وكي غرفه كي تشيكر من معرض تداوكرن راستي جي كو مدور دادي از پر بكيف خوش بم مديت كو فكره كي من سر هي از قانون بم تشتي در خم و چاندي كاون هي با وكالان بري ام بگرنن بريا خوشك بوني كد و زحمتيك هيا إلهام أحمد جي وها قال زحمتيان دكه من تفتح پر زحمتيك شاندن پشتی ویجی هنگی هدیه دی یعنی کو دمی متشنه چه دیگرن سفتح مرا خرابات بون پشتی وی متکرار دیگر هم بهتر یعنی حسکرنه مجرا چه بون مخواست از تشنه نوجی درخم یعنی از بیبی ما انسانی هانی کو حسکرن فکری خالد سر هیا خودی هیزک بی حسکرنه خواه فکراندنی خادر خیب بده نشان داد. ده هنر دستان یا إلهام ده دو جورين هری زیده بالدک شینن او جی گل و هنر بکیسین شکل دیروکی نشان داده. إلهام مرا ميال سروار بازانجي بآگاهين خو در باستكه پرانی جگلا دا چیکر ام بی دیکوری گلان جگلان جی جبرکو سروکاتی پر گلا حز دکر مهینه که خواست اما تشتانا چیکن وی دیتر جی ام بی یه پر جی ام تلس کارتینن تلس ام بی هینه که چند می بره کون ود گرینه ام بو تشتی ود گرینن هینه که دنه جی ام بی شکل داران ام رسم دکن هنگی ام بی خازایته اف برهمین دستان ین لناوند تین دیتن هنر جنکی جوان یا باوریا بخواه نشان دا ده همان دمی ده آواکرنا هیوین جبو جوان نوجی جارکدن زندی دکه بله بنرین هنجان هاجی چن و چین کو هوالین مد توران و چین من جواکی دا آمده کرنه عملی تماشا بکن چتین دولتا ترکادا گرکر لگوندوارین روش آوای نافچه زرگانی آگر بزاوین چاندنیین دبن کنترولا دا گرکریه دخستن لگوری آگاهیان روبار آگر فرهبو و برگونده محملی دچو تیمین آگر کش و آوارته جبو ومراندن و باراستنا چاندنیه دناوا آمادکاریان دنه دولتا ترکادا گرکر و چتینوی لنیزی انین شهر یم بسر هرمین دا گرکری با گیا دارستان و زوین چاندنی دشوتینن لعالی کی دنجی ده انجاماتو بارانا ارتشا ترکادا گرکر لگونده کانتونا من بجیده ده هفته گولانی ده آگر بزوین گونده کور هیو کت لشهبای جیج برتو بارانا دا گرکریه زوین لگونده امحوش شوتین هر سال وکوی دمی جودکار دست به چاندنیا سبزین هاوینی دکنه. لکانتونا دیرا زوری چاندنیا سبزین دست بکره. موسما چاندنا سبزیان هاوینی بگلم پری مها آدار دست بیدکه و حتی ناوینا گولانی ددومه. چنین جیجی تیرمهی حتی ایلون دوام دکه جودکاران برهمین خدا بش دکن بشک دشینن سوکن خود جهی و بشک جخوره دپو دکن چاندنا سبزیان لگوری پیدوین جواکی جهرنگن هنجبو دا بین کرنا دهاته یک زیده سبزیان دچینن هنجبو کو پیدوین مالا خو پیدا بکنه
Bi vî rengî hevsengî di navbera daxwaz û dabînkirinê de û rêgizên xwetêrkirinê yên li herêmê de peyda dikin. Li bajarê Qamişlo helbestvanan çalakiyeke hunerî li darxist. Çalakî li Gulîstana xwendinê ya bajêr pêk hat. Herwiha helbestvan Melevan Resûl jî dîwana xwe ya bi navê Pîdarên Zekir. Helbestvan Mihemed Abdulezîz ê bi navê fener tênaskirina xevî got. Min xwest beriya helbesta xwe destana lehengiya keç û xortên Efrînê ya di 58 rojan de vebêjim. Helbestvan anahîta Sît û Ajîserê Kaniyê ye. Di helbesta xwe ya li ser welat de Kurdistan weke Kaniya Şaristaniyê û bihuştê ye wesifand. بلبینرین هجلم لبردگیجین داوی بولتنا خواه ساعت هفتان او دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دنا و خیر خوشیه ده هر شاد و بختار